Kaya bening anak mo, gawan mo keng anak ning sala. Idayume, kay kami ing dalumdum ning pamikasala, at tayran mo kami painturo king alanganga mong sala, kapamilatana, agay keng dalan katutunat biye. Ing sulu ning yatu. Idiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Ang mabibiyang pon magari kang bemu at ning balala Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Umeta na king kapayapan, bansalubong king Ginoo. Ikan tataya po ing balay na pari, kabang bebendisyon ng tala, tingay katamong kandila. Gloria in excelsis Deo. Ang aming Diyos, ing mata
Manalangin tamo, ban kambe ng Jesus, asuluta mo, matatagtamong magmula, king dalaning pamagbayo. O Diyos, ay pami, pagkasakitan ming lakwan, ing sablang tutunggen ming malapit at ligtas, ding karaniwan ming daraptan, ing sarili ming kapanatagan, ding kasiguruan mit kaugalyan. Darawon mi ing kekeng sarili kambe ng Jesus at aduan ing tetagan tuki king keyang musulu. Sa upan mo kaming tanggap kayabena king kayalanang kapanatagan ning tunay pamagbayo at miatad karing sablang makapaligid ke kami king sala at lugod ning kekang anak. Bustan mong iti iya ing sakripisyong idawon mi keka king aldo iti kayabe ng Jesus at imariyang imana. Iliadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pon magari kang bemot ng banal na Espiritu, metong muking pangadiyos, manggaman king alang angga. Amen. Paddantanaw po di kay katang kandila. King mit mong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamo nga ni King Amano ning Diyos. Lukluk tamo po. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Malakias. Nga na ning ginung mayupaya, iparalake ing kahong tubod, bani sadya ning dalan para kako. Ating ginung kekong panintunan, biglayang datang king keyang templo. Ing tubod apag nasanyong akit, datang ya, at ibulalagne ing kahong kasunduan. Dapot, nino ing malyaring makapibata hingaldo apanyatang na. Nino ing malyaring makaligtas, potang luntone. May ngariya king matapang asabon, mangariya king api, adadalise king bakal. Datang ya ban manukum, ayanti ing taong maminu at daralise king pilak. Nung makananong daralisaya ning platero, ing pilak at ing gintu, makanyan mo naman ing daptaning tubod ning ginu. Dalisaya no ring pari, ban idalaro king ginu, retang karampatan ayayin. At ding ayin na daralara, ding memale ning Huda, at ning Jerusalem, para king ginu, maging karapat dapat la, kaya, antimo king milabas a panahon. Ingamano ning ginu. Salamat King Diyos. Ing pakibat tamo, ninuwari iting ari ning ligaya, itiya ing ginu. Ninuwari iting ari ning ligayo, itiyo ing ginu. Ding pasbol ning syud abuklat yun ala, uling lungubyo, ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligayo, itiyo ing ginu. Ninuwari iting ari ning ligaya, alang aliwa, nune ing ginung mayupaya, tagumpe kakamtana, king marangle ning gera. Ninuwari iting ari ning ligayo, itiyo ing ginu. Ding lumang pasbol ning syudad, pakabuklat na la, uling lungubyo, ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligayo, itiyo ing ginu. Ninuwari iting ari ning ligaya, ing ginung mayupaya, ya ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligayo, itiyo ing ginu. Talakad tapo ban parangalan ing mayop a balita.
sala apakilala king kekang dalan karing bansa. At munyeda ngalan king Israel at kekang balen. Alleluia, alleluia. Kaluguran kong kapatad, inginu mantabeyo ke kayo. At keko ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginu. Miras ingaldo ban ato paran di Jose at Maria, ingyuyutos ning batas ng Moises at gampanan ing seremonya ning pamaglinis. Inya delare ing anak king Jerusalem ban idawon de king Ginu. Iti iya ing makasulat king kautusan ning Ginu. Ing balang pangane lalaki kailangan niyang mitalaga king Ginu. At mintala naman ka rin ban mi daon sakripisyo antimo ingyuyutos na ning kautusana ning Ginu. Kaparis apatipati o kaya adwang pityon. Ading metong alalaking manuknangan karin Jerusalem, ing lagyuna Simeon. Metong yang taong mayap at makitakot king Diyos. Paninayana ing pangaligtas ning Israel. Ing Espiritu Santo at Chukeya. Pepabalo na kaya ning Espiritu Santo, ing eyamate hanggang ene akit ing Kristo apengaku ning Ginu. King agyag ning Espiritu Santo, linubye Simeon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus, delare king templo, bandap tanda ingyuyutos ning batas. Kimuna ning Simeon ing anak karingkeyang takde, at pepasalamat niya king Diyos, nga na, Gino, paboren mo ning painawa ining kekang alipan, ngening tiparan mo na ingke kang pangako. Ikit danamu rin ding mataku ingke kang pamagligtas. Ake kang sidya kingarapan ding sablang bansa. Metong asala apakilala kingke kang dalan karing pagano. At munye dangalan king Israel ke kang balayan. Mi pamulalala ring pengari ning anak king sinabi ng Simeon tungkol king anak da. Binendisyonan ng Simeon at nganak ang Mariang ima ng Jesus. Pinili na ning Diyos iting anak para king kapahamakan at kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda iba't king Diyos. Dapot ding dakalataw libakande. Makanyan mibulalag ing isipan ding dakal. At ing kalungkutan akasing taramna ning metong asundang sugatane ing puso mo. Adin mo namang metong propetisa karin ing lagyuna Ana, anak ng Fanuel. Ibatya king tribu ng Aser. Metong yang babaeng tutunang matua at kayutos ng 7 banwa ning asawa na. Kaybat may balo ng 84 abanwo. Ebitasang mama ko king templo, aldot bengi sasambaya king Diyos, king kapamilataning pamag-ayuno at pamanalangin. Ketang oras mo namang ito, dinatangya at pepasalamat king Diyos. Migsalitaya tungkol king anak, para karetang maninaya king pamagligtas ning Diyos, king Jerusalem. Inyang ato parandana ing sablang adwana ning batas ning Ginu, migbalik la Nazareth, Galilea, ing balendang Tibuan, at ing anak Meragulya, at meging masikan.
may biyasaya at ingrasya ning Diyos at tsukeya. Kaluguran kong kapatad, ing maya pamalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ko, O Kristo. Lukluk tapot makiramdam king homilyo. Pagmasusyan tayo ngayon ing kapiestana ning pangadawunan ning Ginoo king templo. Ding Hudyo at inlang kaugalian, kayari na ning 40 aldo pangabait ning metong ngayanak, kailangan niyang maglinis ing ima uling penga nga sana ing obra ning Diyos, ing obrang magkalubye. Inya metong karing aus da kaniting ritual, the ritual of purification, ing ritual ning pamaglinis. Oyan ing metong karing gimpanan Diose at Maria king templo. Miglinis la, uling kapaniwalanda, ing Diyos mo bukod, ya ing malyaring magkalubye. At ding pengari, makirake lamu, king obra na, king dapat na, ning Diyos, amagkalubye. At ing kadwadang gimpanan, uling panganayang anak alalaki, Jesus, dinawon de king templo, tegulaling de king apong Ginoo. Uling, oyan ing masasambitla king kautusan. Nga na, ing balang panganay lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. Inyamin tala kano king templo, ding miyasawang Jose at Maria, at midawon lang sakripisyo, antimo inyuyutos ning Ginoo. Kaparis apati-pati o kaya adwang pitsyon. Ing dawon o ayin ding taong pakakalulu. Dinawon de king Ginoo. Uling kilala da king ing anak ay ni eya mo karela. Eya mo karing pengari na. Eya mo king pamilya at lahida. Eya mo para king bansada. Nune ing anak ay Jesus at ing balang anak, lalong-lalo na nung panganayang lalaki, paraya king Diyos. Oyan mo naman po ing milyari kay katamo, inyang mga binyag tamo. Midawon tamo naman king apong Ginoo. At meging anak nakatamo ning Diyos. At anting bandi ning Diyos, anting anak na ning apong Ginoo, makirake tamo king biyena. At nanuwari ing biyening Diyos. Ing biyening Diyos, yapin ing pamagkalubsala, busal ning dalumdum. Inyang mga binyag tamo, tinanggap tamo king sulu at sala ng Kristo. At oyan ing misyon, kailangan tamong dikilan. At oyan ing misyon, apaga na ka, ding kandilang kaya katamong binendisyonan. Na anting anak ng Diyos at anting talatuki ng Kristo, kalupa na, kailangan tamong ipaslag king kaya katamong pamibiyebye, ing sala ning apong Ginoo. Makanano tamong ipaslag ing sala ning Diyos, king maralumdum ayato. Munang dili, sana gawa tamong mayap. Potang gagawa tamong mayap, at potang magpakakayap tamo, at parati tamong pipilinan at tatalakaran ing mayap, saslag ing sala ning apong Ginoo kay katamo. Nuyaman antikalati ing kayapan agagawan tamo, iti magkalubyang sala karing aliwang tao.
Ang yang kinomustan miyamu ing kaya kang kakaluguran, ang madedepres. Ang yang pisyalan miyamu ing metong amasakit. Ang yang mekiramdam kamo king metong ataong babayat apagdalanan. Simpleng dapat mayap, dapat magkalubkas ngawan, magkalubsala, karing aliwa. Kadua, dapat anting talatukin ng Kristo, magintamong mayap api alimbawanan, mayap a modelo ning pamagpakatao at pamagpakakristyano. Wa atintang limitasyon, wa atintamong kainan, wa magkamalitamo. Dapat migitamo karing kaya katang kainan, migitamo karing kaya katang kamalian, migitamo karing kaya katamong kakulangan at kapalpakan. Uling, king kalalamanan ning kaya katamong pangatao, ating makasalikot akayapan. At anting sala ng Diyos at sala ng Kristo, kailangan tamong ipaluwal iting kayapan. Ban kanita, maging tamong mayap api alimbawanan, karing kaya katamong kaparang tao. Potang gagawatang mayap, at potang maging tamong mayap api alimbawanan, karing kaya katamong kaparang tao, papakit tamo, king bandi na katamo ning Diyos, at mayayakit niya king kaya katang pangatao, ing sala ning apong Ginoo. Kapatad, miyabe-yabe tamong ining manalangin kang Jesus, ing kaya katamong malunusan at tapat amatas apari. Malyaring sumaw, karing hanggang kapatad tamo. Nga tamong manalangin, Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kaya kang sala at lugod. Ulitan tayo po. Ginoo, ipakit mo kaya kami ing kaya kang sala at lugod. Ban ing kaya katang Ginoo, tanggapan o ring anak, agyamang alang mi pakilalo karelo kayo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kaya kang sala at lugod. Ban ing kaya katang Ginoo, tanggapan o ring pengari, agyamang elamig tagumpe miyatad karing anak do kayo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kaya kang sala at lugod. Ban ing kaya katang Ginoo, tanggapan o ring masulong no king edad, agyamang erepo akikilalo, ing talapagligtas at epo makatagpong kapayapan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kaya kang sala at lugod. Ban ing kaya katang Ginoo, tanggapan o ring sablong balayan, agyamang alalang kamalayan king tulang si Jano para karelo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kaya kang sala at lugod. Ban ing Ginoo, tanggapan o ring sablong Kristiyano, agyamang may bigulang payaslag king kayang sala, karing sablong bansa. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kaya kang sala at lugod. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iyulino sana king kariyanang maligayo, ring kapatad tamong mayangon na be. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamiso. Ipanalangin talo king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kaya kang sala at lugod. Ngeni adwan tamo po yung sarilitang kapag nasan. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ng Attorney Joby Ann Atinaha, ang magmasusi king aldo ng Kebaitan. Panalangin tamo naman ing alangagang kapainawan para king kaladwari Lucia, Alan, at ing maldang kaladwo. O Ginoo, tanggapan mo ring kekeng panalangin, kilubniting banal akarinan, nung nuka dinatang ban makitabnuke kami,
Ipakit mo ing kekang lugod, karing sablang inarap mi keka o ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapot ikanta tayo ing dalit para king pamagsadyo karing ayin. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuy ting daon karing gamat mo. Kingi kapurian po ni kaligaya ning lagyuno. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Gino, tanggapan mo reting ayin, yayampang ng mitmong tula, ning kekang iglesia, uling king pangatupad ning kaburian mo, king kekang anak, dinawo na ing kayang sarili anting metong akorderong alang pintas, para king biening yatu. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ing ginu mantabe kekayo. At kaya ko antimurin. Itasyo laring pusoyo. Makatas na lo king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kabang pagmasusyan miya, iting kapigaganakan king nuwan na Birhen Maria. Yaing Birhen ay anak ng babae ning Sion,
king pamanupad na king batas, dinawune keka ing anak na, ing ligaya ning balayan mong Israel, ing sulu ding sablang bansa, yang birhen akasaw king tangkamong kaligtasan, amidawon keka king alang pintas a kordero, ing mi sakripisyo king altar ning krus, para king kekeng kaligtasan, yang indong birhen amagtamasa, kaniting anak ning kanwanan, melungkot king ulanang Simeon, dapat metula king balayan mong linwal, ban sa lubong nane, ing kayang talapagligtas. O Ginoo, akakit mi ing kekang lingap, king pamisan metong ning anak at ning ima, king daliserang lugod, king metong pirakayanan dang dusa, at king metong akapagnasan mamatula keka. King tulami, daralit mi ing kekang ligaya, kambering sa blangkoro ring anghel, kabang aming masayang kakanta. Tunay kaping banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayin, kingaslag ding espiritu mo, ban para kay kami malyari lang, katawan, ampondaya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waneng tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, kwananyeti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, kwananyeti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawam niya keka, iring tinape ning biye, aring kalis ning kaligtasan. Layo ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misudusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banala espiritu. Ganakan mayo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod, kambe ng Leo kalabing apating papami, i Florentino ing obispumi, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyot magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sa naging maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, lalong-lalo na dining anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawb keka. Ding kapatid ming miyampang kaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi kaniting banal akapag masusyan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bielang angga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding sablang Santo, San Vicente Ferrer at keng patulunan, tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Kapamilatana ning dapat tamong mayap, papakit tamo, king tunay na katamong anak ning igpa. Kaya abe-abe tamong ning manalangin. Pamintuaning loob mo, ket isuling antiban mo, kakanan ni King Aldo, yemu ket kami, King Aldo ngeni, oni patawan mo kami, salami keka, pamatawan ni, hari kasala keka, Ikabos mo kami Gino, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
kekaing O ginuming Kristo, sinabi ka rin kay ng apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan yang babiya ko kay kayo. Emo sa babalik danding kay kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. At pamayapan mo pon bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginu, parating mantabi kay kayo. At kako ang timurin. At ngayon masayata ang idagay king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayaos magisulu, king apuna ning kordero.
Talakad tamo po. Dalangin tamo. O Gino, ti paran mo ing kapanayan ng Simeon, a emete hanggang mika, pribilehiyong manakit king talapagligtas. Unan na sanang iting pamakinabang. Iganap na ing grasya mo karing kaladwami at isadya na keng salubong kang Kristo, potang datang iya, ban idala na kami king biye alang angga, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. O dakal pong salamat king kaya kayong pamanagon kaniting misa at nempong daratang ang Miyerkules at intamo pong First Wednesday Mass, 6:30 in the morning. Makanyan mo naman po ng Biyernes at intang First Friday Mass, alas 6:30 na po ning abak. Salamat po. Inginu mantabeyo ke kayo. At kaya ko antimuri. At mantabe ke kayo at karing kaya kong pamilya ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banala misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan daring pamibiyebiyeta mo. Salamat, King Diyos.